ne ba ena mpacha ode me ba ha si ba no kro ode me ba ha no am nika ma mabusuafo ho no mu ofiti ya ne say wode me aba Lawson ha si na mpacha mpenifo moto mo safre me a me so me ba 1st October ni mu na chese me ba ye ba be ma no sam hu sire wo se wa ye ready obehwe ne ba de se me de ne ba ma no ese o me de ne ba ma ni wi a obetoto akra ne niema bo ma mi hu bebe akra ne mama penifo mu na mu dwa to aka yen se ba tan de ba tan bi eni ho no ma ne ba kwotena ba bi a o hu bebe ana ye de ne ba tie ema elder mpokora kan se be de nya hwe so so obehwe ne ba me de me ma akra ne de enkwana se sana na boy no si imanu ofori sire no si kasa te se de ase wo ye ready waso ono akra waso wo ye ready say obehwe ne ba ototo ne ba ne ma na mpenifo ni atiefo mesremo me kan se me wabusuafo ha na pacho elder ene mpenifo mo kan se ene imanu ofori emra mo be mpenifo ni bi wa ha ka ho na omo aba mabusuafo honom no ma ba be kan na di ti se de besi bia na penimu na muyi na ha na ma ne be kan imanu ofori ho no na wodi mu ayedai abremu 1st October ebesi sabre imanu ofori antimi amfa busuafo ni bia ayedai amafie na wose me mpese akran be ba ne nchen 9th October mu imanu ofori fura asante mampon bo fold omo hima wuye ni marofori ba asante mampon oba Wednesday adichin Thursday eno ofra akra no ka kire ne se waba mampon ti akra ne emla mesumi pani ye nti wo se me mpese akra ne beba ne nchen na mpese etiefo ni mpanifo ni na ehu se nya se me mpese akra ne beba nya ba akofo na ewu nipa mienu fo na ewu ti waba na so ma aba wo nchen mi ntimi fo se me akra ne koy akra ne free me nchen Thursday Friday Saturday, Sunday, Monday anopa and sana akla no ba me ho no mu akla na pa mo na musa se na o papa no se papa ko okwa ahomache no se free bo food kokuma se ahomache no enti mo no ma da ya nai mu ho no ma ma fo na afra me busa me se fo wa aba na me se an wa ba da no osuyo 96.3 enti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na akla na se da me kwa me na me wa bonte na akwa ne hyede ti a no oba no se ma me papa afrem ne me kasa na me phone na adum ti fa phone ma no mfa me chip onto so na me papa kasa na papa jina so ma me eja yima good morning ima no for jina so ma me na no oba na ode ne ba ha no wono so atwa ne ho de wa ba nti jina so na tie enkomo na ye die na ewi a me ba wo nchen why okay oba pato so ma me intimidate me phone ma akwa de ne chepo to so me ni ma asem kura woni akula ne ekan inti akwa ne ba na me se ho na wo se me papa na me so wo se wo to bag ne chobos na ble na me ma ka chen papa se bag no e ma ne ntoketoa ne pekese inti o no ma no ni akula ne kasa na me de meje phone no na me so wo se na wo se wo to na me sian bag ne de ntoketoa tokese na ekulak na abe plastic one zip down ena imanu for rekura ka kire me say akwa ne pokula ka kire na ekola ke be na zip yen de ena hona me say ene entoketoa tokese nya sa akwa ne ma de enkom empanifo akwa ne ma kula enkom no imanu for wan to hwio ene ma me ka kire me say dictionary ena enkra ne him ena akwa ni school bag o list no ha me pa cha mo list no list no ma me fa list no ma producer beje list na isi mo meje list no na muntwanto so na imano ofori ewa homa no so ye misa no list no wo ye hwemu a dodo de wo toye ene esa akwa ni ko school because minim say Monday ananse na no Sunday no was first years no mo report minim say omokoda ben Saturday all right until list no well cha na odia to TV ne so na ye bisa yima dodo a woto into the to awasem ne so fast patron to make car no say I dey mattress na mattress in kan hu me say dictionary calculator school bag na akra ni him omko school mo no mo a mebu sasa na marina sanya maka krawe mkeka che yima fori school atare tonim manka school atare manka empaboa
manka chese mi hu omo Sunday ata chese Sunday makakra we kwase nyema kakra we nkwa na akla ekosukwa wo hia enso meme na oyima ofo rede me ba ha say opeso oje ne ba na on pesa akwan baba me nche oye ready so be hwe ne ba no se nyema kakra we na me ka kire no so yima ofo re antimi anyemu bia o ka kire me say wo say meme pesa obekasa de na me say na akura na me say wo de me ba Lawson say denti a wo ba ye no ma ye nkwa no so me pacho denti a me de yima ofo re ba ha say no wo de me ba ha say so oye ready so oba be hwe ne ba obetoto ne ba ne ma so the akla na ede ebe ko school me pa che mpanifo na etiefo bag we say ena imorofori e de ba isa akla ne fan ko school bag ni nie me pa cha bag ni nie da ne to na biem na ye hwe ne ema egum e bia na imorofori atoto ne ema egum a ye nim ai mpa cha omoma camera ne nko ne so ye ma me bia na ene ema egum a ye nim ana se bibi sa ai nti biem na me hwe me pa cha bag ni nie kwatre kwa me pa cha bag ni nie bag we ena yima for retoba say yima for de me ameti aba Lawson say minima de kode ana me de aye na wo de me ba ha say wo so be gene ba wo be hwe ne ba wa ye ready so ba be hwe ne ba eti e ni mpanifo bag we ena wo de ba akla ne sa akla ne fan ko school de ko ka chobos say chobos ne 8 million yima for receipt chobos 8 million ne boarding was it chobos 8 million ne boarding eti bag we no to ba ye no oba pa ubisa ne se ye fa bag ne nyeden mama bag no no kra wanyo na de ba ye o de mane ka ti mo hono ma na bre bi frɛ me e ka kire me say mama for papa so o de bag na maka ka aba asante mampon commercial bank go sister bi ton toys wo ho me nkwana nkwaje bag no me mpanifo na ya me ya na me simi nkwaje bag no enso adwene ba me tim se wo se nkwaje bag no wakwa akwaje na odi abantima ye nkwane ani ma no ofori hello fahima hello madam me ba cho eniema St Monica Senior High School Mampo Asante Mantemu prospectus for borders 2025 ba ma 2023 so ba we hwan dia paper na da so no we hwan dia pa cho enu ano mo de mama okay eti fahima me ba cho niema ewo paper so say yes ye ntoma akra enfanko school no minister bag eyemu baako there's no problem with this bag it is auto bag we ya mebo abaso ho na bag ni mu niam awen me pa cho so o ka tiro se me meti me je me bana hwe no bitasa akwa no de maame no hu hia ye ko hia mo so mi twa sira me ka akla no e do du yan bitasa medical so na ko twa akwa tikara me si de ba ka tse me face kana hwe nsem eti me woni pa ha ba me wono manso na me wono me woni pa me fe no na ko ni hia bi no ne de ko eti me fe ni send school teacher na me di bi de si mi so no na no me send ni number ma Mr. yi the fe no e ko ji scan on akwa no ko hospital akoya medical so mba air fine na me ba yi akwa de kire me na me so beside the customer si an na me say akade no say ne ma na atoto ni ne me banda ohia a chop box according to our statement o ka bu send change o be ka je ni no ho aka ne chop box and on the bag and I'm so okay any me cook masina meto e de amano e din bedu masina me say e say man so na me say akoi e din what me fit change ni say o mo ho no me o be master ba ko school ho o twi o mo ko na kire me ka atwi e di oba kuma sana me so we o fem na me say ja me ni ho na me o man so ti say wa ba ho de ne me through be ma wo de bag bi ama na de ko kire be ba no wo ko si ho no na me friend ti ni o be fa na say ya no akanye so a mama na return back na me da ko me ni pakoro no and I made them a film teacher, you know, so Mr. Film, the crowd, the friend, man, and 3,000 one fat. And I'm saying to you, Miss Fernand's for friend, man, and over fat. Okay, I say, my mom with the bag, a big job, a Ghana commercial bank, going to move. Or also, they do a man of fat. I feel it's a different catcher and say, get and see, say, chop box will come with the the man for a bag. Namin Fanko. And I'm so okay, what kind of size, without returning call, and my pakoro say, Miss Fernand, almost a bag of one pay, don't go from the bag. And I don't go to the and share magic. And I'm afraid to say, my friend person was so like a minute panel. Oh, to go to a rosa para about the 20. And tell the in the film, I can say, go and a friend and say, what about the bag, no, I'm not so man, into a bad fat. And I'm so. Hello, Mr. Ferry. Mr. Ferry.
And I'm the same Madame Bo. Mr. Fori, me pacho, who him say, and Granny Co school. You will be a friend of prospectus and your bag and qua. And near my prospectus so no, what to come out credit co school. You teacher in number with my friend. But pacho teacher, you know, sending Sika. Edman say, one Fantonia Manuana. Only baby or this kind of deco. But that's all Mr. Fori, and your hospital name Kwan once, say, and your near my credit to the hospital, the Ankwana say, what was Baba? And I'm a kind of teacher, you know, Omuko Jiska, Bonin and Quattro Boss, no, I can't them say, do panel. Let me never come out and I'm sure I some for 1,000 say, and no one about it. Ah, maybe Mr. Fori, your catch us a trouble, 1,000 cities. Or catch some for 1,000, for 1,000, in this camera. Troubles was a medium, you say. They do cry 150. The other board they cry no 200. Mammy, Mr. Fori, did Suma Minyabo Treka, why, to a boss and Yantokwani and Tiasem, Naswabapa. Troubles 1,000 woman pong. Me pacha troubles 8 million. Me nyama makacha ni say 1,000. Troubles 800. Me pacha 8 million. Adentia. Pacha me ukobisa we. Ukobisa Ghana Commercial Bank. Ewo se bi ton mattress wo muton bi wo ho. Ela me sa call market na Wednesday. Me sa ko bisa baby am say 8 million. Troubles 800. 8 million pacha troubles ni krebi wa metime yi atremo. Serious. Plastic one 8 million. Wa the plastic one. Me pacha anya dua de no say omo je plastic one. Omo say encroach ninti no. Omo hia dua de ni plastic one. Na ya tete ekọ school nyina anya nnua de na ya yusu a. Ene nkwa ya ekọ nyina omo nyina totototo nnua de. Nti ba ne sen na ya say plastic one na say China for no mo kra ne ma ba no. Na mama mo adwuma na che say Ghana ha local manufacturers no mo adwuma ekọ fom. E ba say ha adwe o. Plastic one, Mr. Fori. Now one kasa omu kachira o say troubles near 1,000. Na ehwehwe wa so Mr. Fori ya mama no si na yima no why? Mr. Fori, mama no si ukasa no maye din me show din ti mama no si. Me bisa o say, omu kachira o say troubles no. 1,000 cedis no a ehwehwe wa so no one kasa nso. Wo fa chire ko bisa troubles ne bo. But I am a first in a court and almost say, they are trying to demand for a bit of it. The other 400 cedis. And I'm a fair question, and black point 400. I've already got them to 1 pay. The missing 1,000 need to be 70,000 a man at the enemy chapel. Who don't send the teacher, you know, or back actual. I connect me a board cancer. I got them to and then money to go for the enemy for the bag in the door. And the teacher didn't just and then Manacata, and I got a cat from the training. And I'm just okay, I'm saying, I was decided I'm going to go to the provisions. And I was all caught, but you don't go to this call. I was the phone. I'm going to swallow. Or one more Muska, and I got on the provisions a month on the third Sunday of the month. If you go with this, cannot go to Yama, obey him that in a journal service is not about no, Mahut and Yamu, Yamasa to Tony. I can't hold it so far. I bet to Tony Yamanaka. The part of this cannot go to the Yan is down on the back. So in the provisions, also took a car on the back. Send them, never visit me back. Now they are here, Master Tony, baby, I'm there, and they should travel longer, you know. Okay. I mean, one don't put it, they do it in Yano. Uncle, you turn as well. I'm a training your battle. The same, this is the number of Timbacho, Obano, Quajis, can on this one. Bacho or catch up, Ranisa, Quanin, 200 cities, go to provisions. And I can say that provisions 200 years. And so, and I was in a dane, ma'am, and a mammy case. Or catch up, Obama, and Pancas Berry, no, my 100, or catch up, and say, I can 100 cities in the movie, find your casca, and Quanis one got you 200 cities. Now, I say that. So, 100 cities, not a mammy, made I chop one for a week. O catch up, one says, when your case can conquer this, I have 200 cities in one, one night. Any acquiring your weather, anyway, their school. It's imagine some patrons are close to provisions 200 cities that I can. Who catch them say, I won't offer man for Kokumasano. Who save war, assemblies of God, now so call assemblies of God, manager who to manage general Roma to bang in himself. I just already 1 week career and son of my bank. Sana Juma and some manager want to the bank in the call in Marchana. You know, for one can't tell me some manager also say assemblies of God. Now call the manager so you the manager who also want to stone a bank. Say this will be 1 week real sana no why one who see a woman and sana what do bank come walk yes I can woman what at that hey my friend why is in our hole
me me phone number voice number what you. Met me you phone no. Ama sa voice na say me voice ya ye betie say also voice ye betie. When the catch me say we say Assemblies of God. When the catch me. The Assemblies of God so we are true. We see Assemblies of God manager na wu. Ento ma to bang nim. Ento ma this one ma the 1 week we ansana. O ma be bang ama we ma fori. Me for mpacho voice no met me bia me na tia na. Bia na fatale mike no mame bia me na fatale na wo save wo bank na manager wo a ye to bank mu say just e di 1 week wie Mr. Ferry madam asabro account you me no eni komo me ni komo akwa na me ni say the plan kan say is there no skela akwa ni ma so ko so yi no me ni say sell fi at the spot etu me mana commission be me save me ko no dey go gidi me na problem kakra etu me mana commission so akwa gidi garo because of the one ma kwela ko ti nema ti ma kwela ko so abuta be ti ni so number be mamo ko ba mo fence onyo na fem ka tenta fa na ama Mr. Ferry me ba cho ni bibi akwa yi aya wo ba ho asem ne ye kan na SHS prospectus so ne ma no ye nka say to de hia later mato we uko school mo wonu ma ye ji ni nyina to ansasa ne ma akwa ne kura wem man ka so won to de hia o man ka so won to de hia o o se ono ko nta kwa si de hia ono no se o ma no ka chere di temi nti mo fe di temi o be ka wona bi de di so o be ka no ta chere mo okay say so man to ne nema ma jiro yin e boss and provision and then this additionally and afan ka chere so no ko so an ho bisa man ka so na ja plan Mr. Ferry say obai so won wan kasa wa pebosia e de atotototo ne ma oba me pa cho total ne yesen me pa 7 million 80 cedis Mr. Ferry say so onu nu muka ma me metwa da baby list no wa hanti no sa wo ba yan kasa beje list na to ha wutie me yan kasa beje list na to ha na ya cross check ya be show market price etimi ma say the top boss na me to si wo no top boss na nya me ka na say oba top boss no wo ye ko wa ha eh asembe ni ma me baby wo de aye fato na ye nya adwuma no enti aye ma ye nya adwuma no voice ne de me yenko ye nim de wo hia ne say e ka wa bo akra no niema be ma ne betoto meboa bag na me de buy oba pamba cho mi bisa wo say no tima ye nto aso nko wonom be me na madam me pa so bag na me de buy no me ka say teacher din so kan say ne say bag ne say okay ah or the bag you know for wa ka kira wo say da ento bag ne keto atokese agwana nka me kura me je phone no kula ka kira wo say ento bag kete mfa mla kana kan ne ma ne nkom wan fi akoto bag kitwa wo say na ade be si commercial bag say yankon je bag no me kwa na ni phone kan kira say ento bag ketwa mfa mla kwa bag ketwa to black kwa na akwana ne ma nkom ana kwa ka kira say da aya to medium size akwane pokwa nka ancheo meno we abeka tifo nyam no na kasa be to ro kasa kura ji wo be manum kasa etie aya dino ko be yon kukukukuku asese ma yebe se ma be hwe me ba no wo be yon kukuku be gu ho ni ma se wo asese wo be hwe ba no enti say ne hweba see any hweba wo be yon kukukuku be yon kukuku ama ye wori se ba hwe mba be ba hwe me be to mba ho ni ma no enti say ne hweba bag nkwa na akwadi ko school you may not follow him, sit back and corner aquatic school. And no catch me say, Samima, some men, some magic to also so that Sammy pa. And no time says Samima, some magic to also that Sammy pa. Sammy, you may follow Sammy. What bag in a bajo bag? What bag in any Blabajo bag? Bajo one we don't cook by your wire somewhere lost. Yes, I say, why you ready so have a short bag? Bag we send ya dia kwa school. Bag we dia di na edugo we dey gumo. Bag we say e dia di oh na teacher Uchi assign say na che we kama tie fontie. Say medical kama tie fontie. Me say medical na fu de ma say no. Kaskado do de ma kama tie fontie. Kama tie fontie. Say na the man be say so akwan hospital kwa say medical say na the man no isi sa fra Mr. Ofori mame na said de ono ankasa me ho kura adwiri me said ono ankasa de ni case ba ye say waye ready so obehwe ne ba na prospectus so niam kakra kura na wo twetwe won say won to na akra ne nko niam na ebehia ni manimu ye wo bedi ka to no hello Mr. Ofori
Madam, did you know because I remember Martin Mr. Foy mama na kana no atum. Mama na kana no atum. Me ba chose say asam no. I don't be share, madam, me can go much. I don't be share, I'm catching some men for the bush for. I don't know Wednesday. Or some podium, or can I say? Mimi bana bush for me back, me to my job and make me cheer. I'm going to say, a pack minute, you come here to a park. Na say Mr. Foy nka uti na nchie na osen ka frey. You come, madam, you know the any she said. You know, me friend to me me jam ba ma wo sa. Me ti me jam so ba ya ma me so ba le do ba me ti fa ba ni ma wo sa me ye friend ni. Ti me nyai ba ne say. Ko you mo fo le do ba fa ko. Nyai ba ne ma wo sa be do ba fa ko. Obama na de minim ni say ibag ni si for na me show ni fra from de momo hihye ne nyese se woni be ma wo na se be ma ne nya wo ho ade akra ne na ye hwan de a be ma ne nya me ho ade akra ne ye me de ade so be ya amamle e fa akra na sa na waje ne ba de ne ba akọ. Okay ane for me Mr. Ferry Maame akra ne da chinti yes akra ne da chinti sa na ntwie ne wa no sabio Mr. Ferry tie me empanifo ti mi hyemra e kan sem bi bat yakopa chew enu ti na me yes na na je bedu achi ne nyina yakọ abusuafo ne nche yakọ na se ye de ya no disem to o manimu a minyi ni se wo waye ready se obehwe oba no wo meka se chinchi na atwa ye de na ntwie se na me kra meka se ye nya emo mo hwe no what you say etima ye nya ne bokọ akra ni nti na ye hwe na to aso hwe oba why me no ba no se me ba se me be ja akra na ma hwe no ono na se mo ko ka ni dwemu ho no mate na e wo se wo se wo du case ni be dan na wo se nka wo fre nana e ka kire ne sa asem se no what se wakoka no wodwom me ba to si o ma me ko ka ni dwemu ho no ena me dwemu no mo ni se me ba bi akra na bia no e de na akra no o ti me ko on me akra na ba e ba ena me ni ta akra na akra no say one day one ti bia se ti ko no ye no so o ma o de no na ba dwemu se me ba e mi na me na me ko ni no fam ka tem se ni me dwemu se me ma wo me ba na me hwa akra no ba ka tem se me na busu nti na wo se nka wo ka kire no na me ka kire nti Mr. Ferry something be dabusiam so mo kwa mu wo mo to me so man ko ba bia mate ko pa ko na on pa no mi ni na twa me de ma no on pa ko la Mr. Ferry Martin ye se wo me ye hu se de obai ko ka ni dwom a wo te ye no e na ma wo pimpini wachi nti ye beto aso afiri ho why Martin ti ye beto aso afiri ho na ye ne abusuafo na kasa ye be kwadwanto a but bomodin se prospectus ne so niema na wo ba na totode ama akora na kọ no wo be pa hu sika to ye be ka hu asema wie na wada ne de ama wo makoto aka no why first of all me pa to me ka se me nu a tank no choppers no ka sa ka se me case on pe me nya buta no wo hu yi wa ka se me so on pe eno de choppers ni suo it means that prospectus mo ka se choppers mo mintua first of all mate bag na me de ba me ka se teacher ni mo do ba mo pe ka se akora no hwe bag no o de ba ya wada ni de ba ya wada on ka se ya e okay a on je de on fam na me enya on fam na me ko che yeso a on ma me hunu because me down no Mr. Ferry bag na de ba no Mr. Ferry pacho bag no to ne say no man so no di tira ene na be ka kire me Mr. Ferry bag no to ne say but o say bag no to ne say o de ma me 400 ena bag kito we 400 Ghana 400 mitime ama mo be mo to mitime okay ena chobos no so to ne say chobos me to 200 series Martin ti say bag we me ba chobos no nyame ya dom a daba na baba fa chobos ne bra beka bag yi ho na mintua ka obi a woko SHS a wonyanya bag ene chobos no mi wi afre me memo aba abeje nti yate no na frim nti ewi abra why madam de o kanu de o na me ba me papa anti wo ba fa chobos ne bra ye betu ya ho ka ne de say akwaru kwanu me to na o mi munu ma ye frim because of say baby moja mi to say kasa no kwati mama moja ntintimi nyi ne ho do enfom so de wo ho me bitu mi ameda busuam Mr. Ferry enfom so de ewo wi ase ntintimi nkase we ya akra ne ho do afiri mu o se chobos ene bag matuaka me so de fabra obi a woko SHS a wonye sika ento bag wonye sika ento chobos no Maame Frimpomaa matuaka de ache no do de fa chobos ne bra ye mbese be ye woka na afi o se 3000 saying 3,708. Nti 3,708 na aka no na de aba chobos ne de mia metua nti ye nti mfrim na wabetua ska na hwe oba
na said na no buy na o guy level e was soro high grade also person show ba na minim senka prospectus ho eka de nka nye ntokwa na afi no be wi SHSO na wakwa university na hamponi na soro ho well my lady ambacho bram na me nkwa me first case ni so ya samo said ye ima be si awa no awe no kwasem ni ahomete na de meka kire me nua ba ni se wonya abotire amanya abotire o esan se eye dan a woni ima awo akoda abamontem eba ne se na akoda ne tri ekeka bom minim se akoda ne tie wo afutuo se otie ni papa die o yentimi hunu se de ebesi aka asem na fa enu nti yemfa ne nyina asem bi eba ha bia no ye de ye adesuade ye kan emema ne ma ya ye wo momomoden se mo besuade ewo ama ene imade yi mu ima wonya ready anko fa ama wonim ni krom amamre eni tin sanka hunu ye na nka wonim se obehwe oba na nka akoye amamre bia na eja eye wa wodia anase nka wo ware no na chese wanya oba asumdue mu na ama nsoso no nya botre ama wa kukuo bi ne anoye bi wono ho ase no wo de fa ba bia anya yo anti ama say no de fa ba bia anya ye bi kra no asem na ede na so se de obesi aka asem na che ho aha wani aye no obehu so de bimdie no akwa akodifo ye besre imamra ma me nyame nhira se watu acho boss no na bag yi wonwe obi kwa wari aseka ye de ma no koi so no bag we de no kwasem ni akoda ne niam ngo ebi obi beka se obi aye ne ntade da bi iron ni bibia no ebe kom na chese akola no bag no emu aye kese na chobos no nso enye se wo mo kenyan ke minim se plastic one bi nso so aba ye use eni ti yenhwe na bibia enti na akoda ni nya ma me da say oba pamba chete sen Bacho Mrs. Ukunu your friend is saying? Your friend Godfred Agbesi. Okay, Mateto asoma me enti wasem no. Ti me catch the same worry be ma owo yere. No catch me so. Said dia me hoya ne fe no. O pese oni me nhihye wo kakra se me nya be ma me face me pena na ma bona mane. Nti na ye wo ho. Anche bia na me nyim ye na me catch no. No nti ese ye be ne den na me so. Me pese me say no because me pese me wo ha. No so ono so betumi ahwe me na opese onware me nti mini ni di kaka na ensi su ye no e no ye ntente no kobo mama ya mani so ye fie die wo ye ketu akra na ye 14 years na wonyim kra wo bewo me mama ne so sa na ama no so nti obo mama ya mani no na mama so no oni ahodi bia na onfa me nkom papa ho ti ya kono no ka kire me se ye duru ha mama papa hu se menyim nya sa obebo nika na okoji list na obegina ne nanso aye mi hu ade ntente ma na anse na nyinse na pie na ye ne sa nti tama mi so mi yese mi anya ade a me ne be wo no ase mi so mi fa mi hu plan ye de me ya nti okoye mi hu ade awie ye no mi ko try scan na nyinse ni eni hobium o fa ho plan ye de obeya mi pa cho han e de na ye ase mai wa de obeka se ye say be ye say say ni na me pese me hu say kro say ni ade ase me koto edro and say o try attempt abortion because o try say wo say no afa kire ye koye ho ade ko test ya na eni ho emu aye hwe na okokoye no e na me koye scan no say me ye sure say wo ho na me koye na eni obi na me papa ade ni nti ame ware o na anya yie de be fa wo niama no so wanya bo na busuafo amane say obeware ene ne nanfofo nti say eyesa ombesere no nti no mimpini no ware me nti okobo mame amane na mame confuse me ka kire me say se mayesa na me ni nam ho na be ma bi nso nyimi a e bia na mankonya kunu nti obi abafie so obeware me de mimpini no ware me na ye ware ye na mame na nkasa na onim se papa no woyire papa ne mame nyina nim nti omo bisa ne se ne yire be peni o se ya igbefo ye tumi ware dudu bia nti waka kire ne yire se obeware aka ne ho ama ne yire ate ase na se ne yire pe compensation bi nso a ode be ma no nti papa bisa asa ne ama ne nyina nsa na opini ama na ya me hu ade nti okọ waware me wie a ne yire hu ye no enne mi fa ha mu hwe mi kura o wabeji mi kunu o wabeji mi kunu no obo mi dede market no obehu mi be bi obehu mi bia no obo mi dede be asa mi so mi fere kakra nti oyesa mi so no so no obi ehu se mi ni no na ye ntokwa mi be fie na papa na amane as time goes on papa we ya eno nti mi hu jai no mi hu de ye afedi on pe mani ma hwe wo fie ho kakra be first o worry me no rent dime mami nti later on o kire me say ni sika sana
yen direct ansa na bebi a obenya ma me ne ye woni wo fase fie odi me call so na se me bunju ho nti bi ka kire ni se asase na ko kire me so so de be ma me no se yen tabodan kro nko bo ma me se me te ho na me ami ni se me ami fie na me te na se da be so akuma be to me ye nti okoye we timba ho ahodi ni won te de ni no ye nti ba ko pe na otumi ye den obo so na ye call screening pe na ye wo fe se de otu block na what the accident one year plastering bia roofers bia ni dan no mu uncompleted room na odi mi kwete na nso to na abumi wo mu nso ni nyina mu no mi am pe na mi call ya nti mi so mi pese me ba fie because fie nya de wo ba kura wonya ba bi nda nti mi so mi manage kakra na light kura ni ho odi mi kwete na sum 2 good years na mi hu light da obi aya ware mi efi kromu no ye di mi abete na kura nso mi so mi manage kakra se mi so dachi bi ho ba ya ba ye kromu na mi so mani mi ma ye ni age ti ye wo mana mi kacha ne sama start adwuma na obebo ntabodan bi ma mi se mi ntuto nsa ne mu ana nkrofo peduane na mi de aduane ka ho no ho ba ye kese nti ni ntabodan na obubu ma oya ma mi bubu ho na ba ye ne kese pa se da ba ya nkrofo ba feel comfortable store no fan baku 8 kra na e wo shop ho nti ase we ton a nkrofo ba beto na mi de ye dan ne kakra se na mi ji meter choba light ni microphone dikende na didi ni nyina na me manage ya because me nyabo mami amani mami say shedding na ware de yesa ebedu baby nu nyama be ye na mi sumi timi kakra na nyame ya madum mi be plaster dan na odi bi kwato mo completed no ansa na mi ba ho plaster wie ye mi toilet and bath mi nya sika kakra mi sida me nya sika kakra odan ye be ye ne die so ye be twa ha bu ni aye ne say nyame adum ya be ye ho 5 bedroom self contained na yatim nti ase adwuma ne se de ekoso no me hu de ekoso wo ne fie dada no so ho ana aba na me de me ni me yiri ya to asase na me de ama wo na wabetena so na wonya sika se ye ne ye de ye bre na waba ma me sika na ma tene se nkoso adwuma na me ye ne eno na me de hwe nkola no wo yi chop money eno na ye nyina ye didi wo mu na me nsama wo sika na fa kwa ye de wanya na ne buafu no kasa na okọ oba no oba ye yamia na okeka de obeka me hwe na me bunju so na we ni ko social welfare wakra ya frɛ no okotutu papa so keka nsɛm bebre na opa ne kyerɛ ne sɛ na asɛm bi anya de na onya na asɛde sɛ be man ti ne no anadi kasakasa bebrebe ba oba ne bu so ndu so nti kofa wo panyin ba ko bra a obetumi ane na atena se wo beti wo nkomo no ti later on opa ne frɛ me bisa we sɛ nkomo na oni papa ne di ye sɛ o me na asɛde wa start ya na me so on start ye na o si papa no onye ready so be ware ye me ba cho gina so mame hello Mr. Gbesi good morning. Morning. Me ba cho won te sen. Ehu ye. Mate Mrs. Agbesi e wa ha ye Kumase. Lawson TV Maame Frimpomaa na Mrs. Agbesi number 2. Wo kasenti gina so din na tie no ma me wi ana ya ba won chen. Why? Oh, let me see my video. Me ba cho wo de hold on kakra bi ma me da kusi a. Me didi e se o ma mi ye a. Efo madaku. Madaku gina so kakra bi ma me 1 minute me ba. Why? Oh. Oba pato aso yete o. Nti ho no na kakra wa ba na obekasa nti bi ni ko ho no mo so onya na asede me hu sa akra ho so e wa mame nti bi se be meko je se me tu adwuma no mu na mase akọ nti bi ni ko dof so okaso a me ni ko dof so no mo kire ni se o man kola ni sika data na kola ni ji 50 cedis a week di ko school nti onya ni 300 cedis a month mame o je 300 cedis no be ka che mame se de si ono onya adwuma bia na me di asam na ko no so nti 300 cedis a month no o be ko prison because of ni manti okọ prison na asem asa na mami ka kire me se adwuma na me ye no kra me hwen kola ne dada nti no mami nko hokora bi na wanya wako prison na ne busu afa be ka se mi na mekum no already kro wa ye panyin dada nti me jai hokọ na me hwe me ma da na ye si nyina wie na o kire me se ni man panyinfo nyina no o de o ma to baby wa kire o me de o be ma o mu dada nti o ho ne ye ni me ma de a ma put more effort wo mu no ene ni ba bi a o be ka kire me se o ne oba na twimpuna for so many years na oba no nim so onyim nti boy na nya 30 plus ansa na nipa ni mama de ni bam ni ko ani mana mini won dada ono de mi nimu nu nti oba ma ni baby wo fie ho na baby ayete no na me kire ni say yo mini problem nti so oba ma ni baby wo fie ho mi ami wo fie ho no ese mi ntu so dia mi pe ansa na ebi ka o dia mani ba nti ha na ye nsi dan obetumi esi dan wo ho na me kire ni baby akola ni betumi esi dan
na me start me bia akwala no betumi aye store dan mienu anya me ya adom no so betumi adidi ho me kire ne ho me kunu se ne bu nju so na store na e wo dan no so ansa na me buy no data na me ba no wo be say 6 months e na me ba panyin wo be say 6 months na papa be si ana so ni Mr. Gbesia wo mienu pacho ai okay na me ba panyin wo 6 months na papa be say obesi e dan wo so na waton cement wo mu na wo de atete nti omo ye agreement ni ko see 15 years nti ye per month 10 cedis month bi ye 10 cedis for 15 years and next store no o say opon de media makola de nyina wi no mo say de no aka ne ho na me si da bi se de ba miensa acha de ya ntumi nche de pepe de se de no aka no ese on che ne miensa na we nu master mienu no no so afa baako ono so on ti ase nti we bia me fa nko nti bi so my ready say me sika wo 5 bedroom self contained mu nyina any sika ma say wo fi ho no so authority no be che nyama mani mo se ne as a be ma che nyama mani mo dia misika wo mbia on fama mi no nya chance no che nyama ni wani mo se ne opese on che no Mrs. Agbesi wo hia no brebe na ode asase ne kire o se fa asase ne si dan no kama ya wari wie ye no mo wari edi sen the best me fa say 2 years because maybe I rent down na 2 years advance and no sama mi kwatena ne ofa fie for 1 year ti be say between 2 and 3 years no e na ono ankasa na do kwa asase ne so ono ankasa na de mi kwa ya o ti dan wie kura ne hu so nti no de mi nyama kogu mas na o si gate mpo mami asase ne wan di na wo krata ne so na asase ni krata bia ni hu nti ye ko ho mo na so via ba piki no si odi biba boy ni din ye krata na wi san adna oba na ye penyi na odi boy ni din na ye no si oba be ware akọ na be ma na obebe fie nti na odi be ma na din ye krata ti wode ni din na ye krata no odi onu o si onu na odi aye be na we document ni o kepu onkoji ye won say wo share Mr. Gbesi na Owoyere wo hwe na no anya mfie be sen that time no that time na me 24 be say 50 years wo share no na wo 24 e na no ni wo 50 years ana wa ware na me new ni age bo be wo dinti na oti ase ne ware ye na se sika kakra na odi mami na akoso mi kon no eni nti na me pini se be ware na nya odo so na wo no nukura nyame ni mi pese me ware obi kunu nti na se mi fi awari bi ami ko ya se na ma mani ndi no na se niama asasi sakura sata no ye di adwuma no ye carpenter ni nti obi a oye carpenter otimi ma uska eno ni timi e ma oti ase aware nti e ba ne sen na edu ba bi na okura ho na no ba be sireska no ye furniture nti otfi mama obi na oye furniture nti kwan ni be fa ni shop ni nyina e na oye na adwin so be ba new site nti oba new site na se na adwuma no enko so ti se dia na owo krokesi ye mu no anti sika ne koye ne na ojai no oh man jai no na me ni wo ho ne o ha ni atete ni nyama bebre no atete ben ya ase wo ni nya to kakra pe no so ntu no sa no fan bo na ahyase na ni ma me kana ma ni hakura 2 year wo ka ne bo mi kano na o mi ko bubo ba ni mu no na me se kano Mrs. na time a wo ne wo ba edikan sata na ebroma that na problem bia ni ho asa ho chiri kakra wo so aware enye so sa de bia ntino na me manage nti aho kire ne ba ye na hu se mentena aho kire mu ensa ma meboro me da bi aho kire ne ba ye nyina kwada mi de me ye madwuma e wo fie ho nti na se bibia ehia me dia bi pa bia me nya wadwuma ne mu nkwala no so nya o mu de na dia me fifie ho ni se dia e ma entokwa ne nyina ware ne nyina begyan ni se sa store dan ya we ka ho asem se si ye yi oba e so de me obi a rent e na me si yo mate ba ma ye ehihye wo rent a unni sika wudi ma me aduane sika de bia nti se o ma me sika fa se adwuma ne mu na adwuma no ntumi ye de enko so ono kira me se so rent ni store enya me na me ma ni se de obeye ni sika nyo na be kire ne de onye ni sika na kofa asem we nyina na kofa asem ba ye na me ka kire ni se de bia wo sori a wo so yiri sabi ta flati oba na owo sabi ni twa na ono so de be ware wo to sabi ni twa o de be ware wo bi ka se na japade sabi na japade na o de be ware wo no eno bia na me so mi de be ware wo nti mi so mi ya wo yiri en kan kire me se wo yiri ti se dia ase wakofa me baby keke na se kire na wo ware wo no 1 2 no kasa me yire kakra oma obeka no say 100 times a day nti okan ya na ha wo na ha me na se na yire no nti de nti okan ha wo yire oya me ho ade nti mi so mi ya nti o kire so wodo na yire na wo wa ba betale ho so mro nti wo wa fi ho nti oya me yire me da nti na ha wo oya me yire ha me pa ma no kra na nyame ani wo ase wo ye wo kan ya de oya power so no oya me yire mi akasa na me pese be kodada ba se wo ko na se pressure na o ma me no wannwene wo maame na ono ne te aware na se ne hu o wa kwatale ho
Tare de makotare ho pan because onu kra so nya ne first wife. Anti wo to so say. Bebre awu. Wo to so say. Me ka se me na me to so 6. Ai. Omo nyina so aye omo ho ade. Omo nyina aye omo ho ade be so far be ka se me ni wedi owo ho na se na me bae no. Mo nko ana. Me ni nipa na aka won aka ni nyina ma wo ko. Omo wu. Omo wu ba ko. Okay. Wono omo wo e. Na oware omo but omo jeje aware no ekọ. Nti saa no person ko onya me na me ka che ni se me. So far as me di misika she fi ha de me nko tena. O ka kire me se me oba papa be na me ye twe papa be na me di da ware. Saa no ka kire me. We are not part to. E woni mama mani na me si saa. Otimi kan saa sem woni mani. Papa ni me ka kire me se twe papa be na wo di ba ware me. E na me ka kire ni se saa mate. Nti ade sa ye ko da no person onya ward na me si ade papa na wo mpani mi fa ma wo. Onya ward na ade ade. No person ni winda. E na me ka kire se mi fa ma wo na. E na friend say o person oya ward. O person onya ward. E na me si mi ma wo nya ward bia na ade anya papa de ye fa ma wo ka kire me se wo nya oba hia me. Unim se me ni oba na ti ase na oba hia me. Ya woni mama ni mo. Ma da no me ferry yankasa. Now since that time we carry na too so me carry na to 4 good years. Woni na another. Woni na another. Me fifie wo 2 years penny. Wow. Me fifie wo 2 years penny because yankasa igbefo no say yangwa ware na uta akoye yesa ne maniama na. E bi otina bi na kofa musu bi da bra wonti me fini fie ho. E na me suma bo me pesu obi obabi na me kwotena mu. So once na me fi sta pesu no mu no dan ni mu no. Me ka kire ni say adwuma na me ye de hwe nkola no. Adwuma ne ye din. Da bia gise me no painkillers na ma dan tin pese. Me njai na me kwotena me fie wo new site. Na ye fa ha ne rent ni fa hwe nkola no. Ho de ye kwan ho. Ni fa hwe nkola no pini ye. Say na wadwimpo bi Jese waje dynama ne ma no dodo sen yi. Odan ni po de o si me ni me ma dia. Dan ya 5 bedrooms na wo wa ya ka ho no. Nti asase na aka ni mu ho no. Asase na aka ni na me so ni ba penyi na mimi ni mu na fa na ode ni wa betia me no. Obetumi aye store dan mienu wo fie ho. Be bia me ton aduane no ye ntabo dan. Any store ba ko na me so nipa ne betina mu di tete ye no. Enu be ya me ni me ma dia. O so on ti ase. Hello Mr. Gbesi. So say the store no ka wo ma ni ba no na me si da bi anya adwuma. I see am say efo afiri so mo san emfre efo all leyo peke call no na ya ne won kasa nti say de wo problem aye ba bi opeso oje edema nkofo no. Baby opese onji ma ni ba no ma kire no hokra single room was ase ne so mi ti won fair no si akola ne be fa mi ni problem so bebubu kra no wasi ono ne plan ope a mi ni problem say oni me mama be enti e wose ye kona efo kasa wi a sasase no why na adwen say obe register e de oba ni din atoso a ese ye hwama ne register de ni din to so because our wife enya wife kura wife so wo yire mo ne ma bebre ti say when wa sha obo amwa ye development wo so a ese otimi ye paper no e de call ba ni din development bebre man wo ka se ye 14/12 mi na mi ye tank wo fie ho mi na mi ye bura wo fie ho mi na mi tu ye nti niama na wo fie onyina fa na ya mi dia tu ra e ho ka be sen mi hwe be sa 5 bedroom self contained say mi si we di niama tutu ye na ye nkofa problem bi amba mi di ni 2 billion 72 billion ni wi a o wa ho di so be che ni niama ni ma se dia no kasa ni bu ba juso. Hello Efo Hello Efo Gbesi. Hello Efo pick call no Efo Gbesi. Efo Yes. Mara kwa fo a. Mefo akpa na ma u na. Mrs. Gbesi number 2 e wa ha. Asomode abeto ye ni mu no. Me ba je mi na so. Me didi mi mam time kakrai. Mr. Gbesi won say ya ma kate call no dada. Eti sira wa we de. Mr. Gbesi my 1 minute na yen kasa why? 1 minute 1 minute no na better ndi onya. Ai me pane cho be me na. Gangalia. Me ne nko ntopa me pane cho why? Ni pane disi o ga do so didi uzi se chinchina 1 minute. Wana ka say. O China on the video na nen kasa. Wana me ne ka say. Wana me ka say. Ni para o peso no ni pa. Ni pa na say o kasa ni ebum kakra nti na me pese me hu ni pa kro no. O ntimi hu ni pa kro hunya. Ni pa ni so didi. Na so ba cha so didi. Ma didi bi na on para kasa. Na oni pa didi usa fuata after the album. Ala de. O so wa de. O ni ba kan ni bia. Nti bia na ya petesi fo ni bia. Ana ni na ko ni bia. Mr. Gbesi Adafo. Na yeso na ekasa wa chire o. What's it?
Usinti no waja. Na majai no. Wa fo obi kuna boka o. Ma boka papa. Ma boka papa so dey adwin kase na beat me papa we any picture order phone no so that time no ya kwala. You say when you sir. As mama picture na so na men share because you share picture ya eda so any with that time and now you way too young. Very young it is kase nko na that time no de ma wo a wuti sika chiko bi na chi. Cancer o ase fie nya de. Nti no mi so bi su adwuma na ala na medical su amadwuma nti no wo besia kwa adwuma na kofa o si jifako nso no. What me ma be saying? Oh, me fa ni say that time no be say enanka make say 50 cedis. Okay. No to me the ma debia. Oh okay. Na say debia say 50 cedis kra na eboa e sustain ni ukakra. Efo so odidi ntima yan grant no ne wish na yan twa ne kakra why e kakra be frefo na ye ne nakasa asase no de edi se fatal no won fa ma won na shebo senka wan shebo ne de a nka yenim de ebe ye ba wanya shebo amo wan kasa nso wudu sika akwa kosisi dan ne bi aka ho ne de otimi meche fa ma ne ba ma me nko eni da so e ba clinic be me na te sen efo koyehu a on shebo efo nya shebo ne no ne wo obekuma sibi ya to fa ha na ta besra yise ya da se okay all right eda say eda bra cases in modi for nyame nhira okay nyame nhira mbobre na Maame Frimpomaa en sama horo bi akoso kakra wa ha ma me pese me ka first case no asem kakra sister na wode ni kunu ebaaye no be ma no ba ha na wo hwe ne nsem kan yemu a wa ready so be hwe ne ba sani o kan ye boy an ho ba no de ne yedim se enken santen ne sa aten na ye menwa yima no fori ebe bia wo bia me yen kai wo se wa na wo kan sa akola no be hwe no bomoden enya de bia enye oba no oyomoja hwe no eka bia wo ne suku ko ho totoye bia no bomoden ne tua eno na kire se wo ye bema wo ye obanti woni ko no ho na beboa wo na maami a oba se si eye Maame Florence na semi ma dwene ho kakra na mente ase ba mi wafutu kakra wum e de mamma no se bema bi eba wakwam na bema no wo yire na ohye obo de e den se den se obeware obeye use ya adwene ho mienu wase awade no wote ase no bema no bo ne yiridin ana ne buafu eho na me ne ma mi nya adwene na wo kwa no na onim so wo yire ho anansa odwen sa na yire no ota no na bio emema bi akono ena mo mu di ma foforo achi wo eno no nkire sa na yire no won ne tie no ota no eni se waba abeka ho se oba wotoso mienu a eno no nkire so obo ne yire din ama abunfu woni mre enye enti sa wutu sa na mo na gitum na tie asese be ma no wo yire ena me se me koka ho endi wo koka ho ade fa ho bia no e wo sa wo gitum na papa na ntimi a ye ntie na aseminti ama mi ntimi nka bibi mfa papa ne de ho efi se de maame aboya mane sete sa sente sa ye ntimi ya nti bibi amfiri papa ne ho efa japade na wo kan se no kura se maame abre no one na ye japade na omomodia na maame ne chefa de onfa ma no ba maame ne ni hu kwa so obesi ne kwa se ne ma enso mo mu bi se maame papa no wa japade de a ohun kwa se ne ma wo wo mu de omo obi anso nsaka ne chefa se be ye bitumi aboa Maame Frimpomaa me de ma no besi oda me da say ma menko kanjen inya de drinking water ai kanjen inagic aba tie enko na yenko tie enko mobo no do ka kwa aba yeah na